Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Ndabasuje mbahaye ikaze bakunzi bacu, ni Josiane gutuka muri Rubavu Buy and Sell Limited. Niburi mushya kanda subscribe ukuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, naho mugende mu dufollowing ndetse mutange ibitekerezo, liking ama video tuba twazanye kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nkuko mubibona ndi mu muhanda wa kaburimbo. Ahangaha muri metero 50 ngufitiye ikibanza. Ni ikibanza tukuzaniye kiri mu karere ka Musanze, umurenge wa Cyuve, akagari ka Bukinanyana, ni ku muhanda wa kaburimbo. Navuze ko ari muri metero 50 zonyine tugufitiye. Ni inzu iri mu kibanza gifite metero kare 416. Iri ahantu heza, iri muri quartier nziza VIP neighborhood. Tugiye kuhajyana amabereke, ni igipangu cya 4 uvuye hano kuri kaburimbo. Tujye kugenda tuhatemberane, tuharebe ukuntu hameze. Na hano heza cyane, turi gutangira $60,000. Urabona ko hano nturutse ku muhanda neza. So let's go. Yanzu yacu ni yingiye. Iyi nzu ifite ibyumba 4, ikagira douche 3 na toilette 3 mu nzu, salon na salle à manger. Na ahantu heza ngira ngo murabona ko ari ahantu wagura ugahita uhakorera finissage, ukaba wahatuza umuryango wawe. Inzu ni iyi, tukwitangira $60,000, iri mu kibanza gifite metero kare 416. Iri ahantu heza muri quartier nziza, metero 50 zonyine kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Ni igipangu cya 4 uturutse kuri kaburimbo, ngira ngo muri kuhabona. So ku bindi bisobanuro ushaka kuhagura, hari ikindi wifuza kubaza, duhamagare cyangwa twandikire kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka Etaje kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni nyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kugura ibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Dufasha guzi n'abagurisha guhura mu buryo bwihuse ndetse bwizewe. Korana na Rubavu Buy and Sell Limited tugufasha muri process zose. Iyi nzu ibyangombwa byose birahari, guri twerwa mutation, kandi byose tukabigufashamo byose kugera birangiye. Tunabafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Ushaka inzu nziza, ushaka ikibanza cyiza kiri ahantu heza mu karere ka Rubavu cyangwa se akarere ka Musanze, utwo uko ari 2 unashakamo apartment, turahari kugira ngo tubigufashemo. Akarere uherereyemo kose k'igihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, hose tubigufashamo. Duhamagare cyangwa twandikire kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, always here for you.